Kamu kemarin ada tuh. Daw may te tongkulang kada daw may te panito bisara kukuha tabi bulawan boko kusiman rarating ayoku kalau malabi na timay to di po na alu ko timay to di po sale ko na penanda bisara timay to siria alu ko ngelawangi to si salaran sangka turun di mintoen tuang pandita majelis gereja tuang pastoro dewan stasi imam alim ulama siatomina lan aluhu todoro upa dipo upa paraya dipo paraya naya tubung bebindatan na inde to ditongkon ni alloleko na nenek na setti ba tuang de na seli ma adin tang tito dolentek tang ties to kambutu male sau rumem benalangi lasitiro puang tome garaganta puang Yesu tungkasanganna dao inan sore soreanna surga tungkasangan apa dikuah kapuate may sangka diangkaran biti de may sangka di bayanan anna matua induk te may ada lante tangana tondok anna banno karurungan te may sangka alan liulisun na pangleon ladi pe masyang sambuk lako kita solanasang kumua talame kutana tau kumua matumborin nabin dan dati may barung-barung kaisungan tumata ka ladi kwempo kade kumua umpo bayu bayu sile na banu nenek na umpo takin sang kalama na tongkonan todolona yumay tongkonan to bau-bau ilan padang di majao lili na talo kurin tumangi banu nenek na sidang tongkonan todolona belan na inde ambek di pakaboro male sisola puang na memboko sisola tome garagana la di kwempo kade kumua iate ambe tibambangi jotong konan to bau-bau ilang padang di majao anna sidun na to mamma parangi teme banu nenek na tama padang di silangan tumangi duka banu nenek na sidang tongkonan todolona ilang tondok di salialuk paritikuran dan na padang di silangan menggaronto tongkonan doa tumangi duka banu nenek na sidang tongkonan todolona tama padang di malaleo menggaronto banu nenek na tongkonan todolona tongkonan ulu tondok tumangi banu nenek na sidang tongkonan todolona tongkonan batu ilang padang di lamudak jadi tang bangalaras sangka murate sangka tangkaran tang ladem murate kutana kumua tumboren naben dan date mai kaisuman tumata ka ladi kwempo kade kumua umpo bayu sile na banu nenek na umpo takin sangkalama na tongkonan todolona sabayate mayada sia sangka diangkaran tanah mesa diangkaran bang kita tahu yumay banu nenek ta yumay tongkonan todolota iya dia to kumua kapuai sangka biti sangka inala di banang yumay banu nenek ta tongkonan todolota apa ya susil miato dolo diumay laming kara apa tamate kaisungan tumata ka te may salurara salubuku den pamisa ala kupukada daw may tongkonan kada kumua yang waktu pepasan lang lili na lepong ambulan paritiku randang na tanam matarik allo kebendan ni temay alukun na rampe matampu sangka nakabotuan kula paralo la kapento lalu lubaba mapebisan na
dengki mani tutama tuka tutama solo turampo untung konni allo leko na inde dawambe tutun unni sungi kulla makerin na inde daw maadadi naden rampo paruru tapo kinalalalang nila kotoongan banuanta etabe siya lago kita solanasang mitu apa yung banuala na sabu nasang jayan naden toro paruru lan telubaba tabe ta pasule la kopuana batu taba indai nan protokol taba peranganan nila ko tau budak mapenduan na dengki mani to tamatuka to tamasolo turampo untung konni allo leko na inde ambe tutun unni sungi kulla makerin na inde maadadi anaden rampo mates semundang iya mote den kupokade te disama te semundang na den tong komentarin alam Facebook nako den nasanga bongrati nako apa disama te semundang laku papisangan laku kita solanasan kumua ya tu disanga ma te semundang yang na den apa misi lain de tu umati den apa misi salah lain de tu umati da misi patos so indete Utole pa lako kita kedeng itu rampo mate segundang lako kumpo kade kuala umbu di nai bombo mendatangna inde to ditongkon di allo leko na leo rimbaki ki kote bolongna na den mel tang melang to tang membibi tang sitiro melo jadi da misia bisa mbai persoalan min de mati sabak masuk 1 tahun ma pentalunna dauki kebenda ni temai to di po mga alu ketunan nang itemai to di po sale ko na penanda bisara tuang pandita majelis gereja sisola temai turuan tuma parenta lalu tondo umpokada kada karapasan siakada alu melolangi tabe tasiangga solanasang tarapak maperangi anna matok kote sangka tangkaran anna bano karurungan te kamaritinan ta pugokan lang te maallo totemo makam bante may salurara salubuku rampung tongkon ni allo lego na hindi daw ambe tutun on nisungi kulla makirin na hindi daw maadadi ladi ko ang pokade kumua bendo uru kamatean kakoyan katuan sunga male na tampiang beta inde to mendadianta lako salurara saluhuku tu umpentungan isukaran alugna puang Allah subhanahu wa ta'ala di tempat pelataran duka kita ini dari lubuk hati yang paling dalam terucap kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun kullu nafsin saikatul maut bahwa sesungguhnya apa yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah dan semua makhluk yang bernyawa di muka bumi ini akan mengalami kematian sampai abating kimotondo pangotonan marioki angkuan boyo yang moto keluarga ne Ersa Pomparo keluarga ne Wenni to kalau keluarga almarhum ne Ida Buntu keluarga Rida toke keluarga Indo Alle Patudu keluarga almarhum ne Yanti Gandang Batu keluarga almarhum Indo Meo Nemeo Batu Indo Serang Kadinge keluarga ne email Tiro Padang keluarga Ambe Ana Lamai Loko na keluarga Papa Yoel Lang May Mamuju iya nasa moto tu salurara salubuku tu umpasaka kalena tama lantang karampuan boyo tabe ta karingan ni batang di kaleta ta barombongan yung may
tasi tirolindo te mai anak nadadian buang suna kondo tarapang inde dawambe di Pakaboro. Luanan lo temo diang karam tali baju lantai kulak di temarasan tangan di pabangla tangan di pamanusa lalangan dia di siosoi lakendek di sini nangai di situran turanandi mai sang torinoan anggato sang petayangan nato temo di kuah limbo mo tagkira pun na tejiola toga tuang hindi anak na pinapandang penawana saya mak tekeran pastiran pomak kote dibo otong komak punti sasak naulang lolo rana makan ban narenden buku narenden buku tansiader naniya mo toho nalo to temo nanihi para rampo mo kete raputalang Moi lalambung mo inde daw matan na Allah lalamma mo
mengkarapa temai itu makaponan nao temai taruhan na pabua indeka tuan sunga rampu soyan ni inde kalau si ponai sinna kikuatabe talangan mo si pakatana tanah batang ta inde mo si pakaranga-ranga ina kumua kenna inawan tadu kalatongan kenna bateng tadu kala kumua tangla tetangga payate ambe umpokoi banuanna tangla telorang payate maadadi untan peang to kaboro apa talang turang dikan inde ambe dikan inde marro riampa meka indo rialonan itu tumampata apa buah ari kaduka di patumba ten di kaduka ladi apa puang mak kadatungga mak pautang salah-salah lagi kuasa tabanno kaloruna di palempan di dae apile di pare deyo tora ayale di patama kuringga Alang le
nabainan simbolong ma anikle na soyan lokon loira ora Wai lolong dawalangi kalau lempan di Batara, di palolong tamalino di tu di tanaka yuto api di parede yuto raya, di Patama kuringgalang tolalang buso bulawan. Tunasoyan simbolong manik lante tangana tondok nabainan lokon loe rara lante di sunna pangleon. Tabi lako kita surah nasang mereka tabi na lako kita pak tondokan sia anggota jemaat lah tapakan di rombongan to aja undi jadi kenanu lata bijaki bangun sabah yang terain piongi ko bayi dawo video tetianan nomor piong. Sabapus sagrika inde tangaki doso inde pa inawangki belan nanakabukan inde lolongan duai mata napa buah inde kak tuan sunga. Ia malah peleto ki mintu nakatang pelantiran mintu nakatang maupuran tutang mengkala padi musuleng karara tamas solanasang lata pator melombang mi ada ote kalandona buntu tapun nisung maya maya da ote layu pun mata nete den nau panairi angin tama pangala taman anna simboy darindin tama kurra manapa anna manda nasongkai kayu manapo mari pinasapek kitang kemamali anna rapa anna baura rambak roko mangapi nalitak anna tonang diong maririn na tanah anta sulit ng karni te may kadamang kanasiran sarong nene todolo tato allong ena kumwa nisa kada di potuo pantang kada di pomate na dauki kedauki masiyang anna duang bongi ke pantang sule kila kotoongan banuan tati balik la kota dorlo atata tontong inde tom araputallang nene inde tom akaponan ao si sola te may anak na dadian mo masuna kondo tarapang tontong mangando langan puang di matua daw maaru balusun na langi kalua kumwa din naupa di po upa paraya di po paraya anna din rampo tang titodolente kendek tang tieso kambuto dio ongan banuanta dio tadollo atata anna piran ni kepiran kesi tamuleng kila ko tutun nalalan kesi dupa kaboro kila ko tamuan pasa tontong kila si ben petawa mami nenne kila si bainan pela tek sanda marasa na den digente tosang dunduan pindang tosang irusan gori-gori nagikumbay marasa siyaki untari may demay way lolong di sere kalau lempan di kararo tabi tapadaran rampa pi inde taling aduan ta tapalidan maya maya pi inde suling pa peranginta
ang kilangang pasabon di sa rarata si dede na tuwinan laganong pataru katongkonan ta. Iya mo tu katongkonan kamarintinan na keluarga Papa Yoel lamay mamuju rampo untan natasik kira ramakamban untuk ding bulawan ibu kutang si piadiran rampo metua latar romarintin ki jawaban atau masusa si taruh lantang nomor 20 karua salako lantang 30 katongkonan kamaritinan na keluarga ambeana lamay loko rampo duka untan natasik kira ramakamban untuk ding bulawan ibu kutang si piadiran toro metua latar marinting ki inde bana to masusa kitaru lantang nomor 20 karua salako lantang 30 katongkonan kamarintinanna keluarga pengrimpa sepon kadinge rampo duka untan tasik kira ramakamban untuk ding bulawan ibu kutang si piaderan toro metua latar marinting ki inde bana to masusa kitaru lantang nomor 20 karua salako lantang nomor 30 katongkonan kamarintinan na keluarga Indo Esti Batune Gebi lamay tolong rampo mempatumali tutun kaboro lako Papa Misna lator marinting ki lantang nomor 3 salako 27 katongkonan kamarintinan na keluarga Ne Saldi Jung Maikole rampo mempatumali tutun kaboro lako Tobalu sisola lako Tobalu sisola kitole katongkonan kamarintinan na keluarga Ne Saldi Jung Mekole rampo mempatumali tutun kaboro lako Tobalu batu Indo Naseli lator marinting ki inde bano to masusa sitaru lantang nomor 20 karua salako lantang nomor 30 ne email tiro padang rampo metua latar marinting ki inde Vanuatu masusa sitaru lantang nomor 20 karuan na lantang 30 keluarga almarhum Ne Yanti Gandang Batu keluarga almarhum Ne Yanti Gandang Batu rampo yang patumali tutun kaboro lako Indo Seli batu lako Tobalu latar marinting ki inde Vanuatu masusa sitaru lantang nomor 20 karuan na lantang 30 katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Ne Meo batu Indo Seran kadinge turampo duka metua latar marinting ki inde Vanuatu masusa sitaru lantang nomor 20 karuan na lantang 30 keluarga Aripa Toke rampa metua latar marinting ki inde Vanuatu masusa sitaru lantang nomor 20 karuan na lantang 30 katongkonan kamarintinan na keluarga Indo Alle patudu rampa duka tanda tasik kira makamban untuk di pulauan ibu kutang si piaderan torre metua latar marinting inde Vanuatu masusa sitaru lantang nomor 20 karuan na lantang 30 katongkonan kamarintinan na Ne Ersa Jume Pongparo rampo patumali tutun kaboro lako Pongyeris batu rintin latar marinting ki lantang nomor 3 salako 27 keluarga almarhum Ne Ida Jume Buntu turampo patumali tutun kaboro lako Ponghei latar marinting ki lantang nomor 3 salako 27 keluarga Ne Weni to kalau rampo patumali tutun kaboro lako Ponggusti latar marinting ki lantang nomor 3 salako 27 kikwa upo ki paliling bontong ki kambi palatero tudiona katongkonanta makalima na te may isang manatunta makalima na lago kita te marasan naria inde lantang karampuan boyo pakikoden ni manite may sanga madatunta pusalasa bu dioran dan dipuduki di kota be tarampo inde inan protokol tape meloy nalangan sa melomelona tapo baloy masola nasang tapo parayay angga mairi nakikwa umbay mangkasyami ki untari may temay
Burana Padang makalima natin may wailolong di sere kalau lempan di kararo melo sa melo na kita tumeng kamalakatoinan tumangka di patanto nende pada ta ng patarot to na katongkonan ta salama lako kita solanasa. Oh iya, dia akan memasak. Iya. Tanda dia akan memasak. Dia akan memasak. Tiba-tiba tu mau. Ini lolok ini nang kau ya, tapi nak buang. Lanta baru papetua nga si Tiro ki ambe nahin batu ambe nada kamisna. Ya, ya untuk keren ni petua ketursuman. Mantap. Oh, nasa Manado kami alang ini. Oke, baik. Enak tuh si Melo di syuting nang Melo tuh ada hasil nang. Betawa sang ngela TV. Harus ada videonya juga. Tahan. Siap. Tahan. Aku. Karena perhatiannya yang baik. Kita bang aja lupa kostumnya. Kuno. Malang orang. Kita berkemungir. Dapat itu. Tak, macam tu. Masa beda. Ambil mobil. Siap. Polisnya. Ambil gaya. Pasang. Ya. Keraki kisadiaki.
Halo? Kenapa tidak ambil anu? Ini nalala kampay ko. Kumanda. Hah? Bekas gila. Dari nasulay ko talaga malilin na. Iya. Macam mah. Biar itu udah deh. Mana mesa? Mana laku ya sampai udah kita tahu biasa. Iya. Mana apa? Dari kamu ngirir. Natami tiri mani ke kami tak mi tiro puruk miro ke. Halo guys. Halo. Serong nih. Serongan guys. Terserongan. Serongan guys. Makan nanti guys. Buko. Mas Wah, ramu pa. Nakatali pa rin ka. Sa mantong susunod yung pertama. Ay, meron na to. Kasih masuk sa tol.